ba ako ba? Hi! Yang fazana student single fazana train tawi haibadi uzare yang fazana. There's your on the group naming is the amatang memoration with Miss Susmita. Taking me most about you is your simplicity. Grammar se adum book amo ina layri ba igi. Communication sila khadi struggle tawi. Fazana ngunda welcome tawi ba ko to. Keep up the good work eigee. Your favorite color? Your favorite food? Which airline do you want to work with? You can still remember what are your funniest childhood memories? Who was your first ever crush? Susmitana tumma matamda, like khangdokhre tumra, muthal tumra. Can you touch your nose with your tongue? No, Chief Minister, can get away. Lucky number. Every number day. khngdokhre. Ano na dati ano talaga ba? Ang ko lang sabi na udo ra ba. Sabi nan ko ay hanan to tawsage ba ako ba. Ay hari. Se ure la. Se. 1 2 3 go. Hello guys. Welcome back. Howjik. Hello guys. Welcome back. Howjik akoy je Skylark Aviation ya school da laiba ko. Adu da chatli ne ba ko. One day guest interaction gi invite rok pa ko adu chat toy ne adu moi gi institute ki matang du di horen anam biawra ka adum haijara ge howjik chatli adu hoi. Bye bye. Lanchen bitum gre to. Thabak chu thokpa da puthok pa yam nungai ba ngang ne kem haide nungai chu tawde mama su yaude mabok su yaude mapa bu di yauba mapa bu di driver oiri mapa si lai re mama do school chakhiba ko aduna ma lak pa frak tare khoi ma do su muk inau pina ba doctor chakhiba adogi matam do sangnadra ba nangnadra ba ko ado moi le hore khoi dum la e na ko che macha ango ma hostel thin bi ne wa ka sel da lai Millennium tam ba? Na let. Mahes amu ba? Panam ba? Hi. Hi everyone, dukung. Hi. Hi. Tanvio. Tanvio. Hi. Hi, good afternoon. What? Eigee social media team. Hi. Moina plan ko sa sida pagi amang hatu pathari tana. Duga nang chawon ko gito. Ko hojik ko Skylark Aviation da layri ba ko. Yang fazana student single fazana train tawi haibadi uzare yang fazana welcome tawi ai do. So na. Asa chaw na uy. There's your on the group naming is the amatang memory go na horen kahorani. Sa inyo happy ba? Today we will have an interactive session with Miss Susmita. Okay, and we should thank her for visiting Skylark Aviation. We'll start off our session with a simple video presentation of a bouquet from Skylark, from the students. Please. So please welcome to Aviation. All the very best. I personally really wanted to meet her. Okay, so we've been seeing her like in the on the social media platform, and she's very popular, and there are thousands and thousands of aspirants looking up to her. Right? Am I right or wrong? Yes. And whoever person I asked, do you know her? He was like, of course, why not? Personally, what is striking me most about you is your simplicity. Okay, that strikes me a lot. Okay, you are representing the life of a cabin crew. Okay, the lavish life, yet
you portray it in a very simple manner, in a simple way, and you inspire thousands and thousands of aspirants, okay? You motivate people and you encourage so much of women empowerment, okay? And Europe, you see, wherever you go, you always give a slight touch of culture and tradition over there. That is also amazing, okay? That's very interesting, and I think that is what everybody is like inspiring you. First of all, thank you so much, Sir Ratan and ma'am. Thank you for having me. All right, clap for her. Good afternoon, Miss. Good afternoon. My name is Hentoy, and nice to meet you. Nice to meet you. My question is... Interact once again. Any language can be used, all right? You want to use Hindi, English, Arabic, Korean, Japanese, Manipuri also, okay? Anba interview chapadane I ki de bako I haidi mi face to bakirakte adum hana de hona I je standard Robert ki satra ne bako aduna adum hek pi ingai dagi khoi stage performance am to hol eba moina ana ki de kem kirakte ba dubu I ki vai ta de communication se khara adum solid na khoi hana dagi adna communication se amna ki de e haidi English test and around no yawe bako adu ki e adu do I gi weakness to khangbani na hana khajana adum practice tawe bako haidi kamai to buno haibado grammar bu oiro dum ai dum hoji po dum grammar se adum book am oina lairi ba gi adum hoi adum ai adum communication sida khadi struggle tawe ai communication ne ba sida nang English hai te accent phajade haibagi kaemta moida adum amta leite ba haidi pau phaunaraga loire ba khangabra samna harabada foreign macha ma moi English ngange na moi lai khai ba chingde ba amarom da hargadi just moi gi communication ne ba se adon ta taragadi akoi confident laina adum ngangbiyo accent dik adum fake kasu tawbigano ba ko haidi khoi dum tongan khoi gi mother tongue influence yam na am high oibane ba aduna kem khangano adum mayam da si share tawjage. Good afternoon once again. My name is Vidyarni. Nice to meet you, Vidyarni. Thank you. Hi sir, na interview lo matamdane. Hi sir, da kamane impress ka gani. That's a good question, you know. Anambana HR say personal final interview da katane ba nang kama ka fazana interaction pi how do say sida ma se fazana impress ta hoga daw ne ba nangi hanagi fazana matang pass ta re ba ko sinangi final round ne ba ko yam no faze mo yam pam ne ba ko sigi HR round interview haraga sida chummi or lali haibagi answer laite ba ko nang se kamai nangi way of communication nang kayam na presence of mind lai haidi kamai na situation se kamai handle tawi habada adu khatane ba mo yengning ju nangonda aduna no hana am no fazana kai for example HR say nupi nga nupa nga lerme khalo ba ko nang hana wish taw de se nupi dan taw biyo ba respect hana mongon hana utlo greetings to mongon dan tawro aduga mongon da mu taw ba amuk ta da prop samjang ganu ko fazana nang na moido care taw habadu utlo ba ko adumaina hoi miss or madam do hana wish tawro matang adu tawro aduga nangi introduction sa yam boring ohen ganu ba nangi ming hairo I experience ni ko si sa nangi ming hairo nangi laifam hairo nangi age hairo aduga nangi qualification haiba yare aduga nangi interest to aduga why you want to become a cabin crew matang sa sida napsal hawo ba aduga no adong wangang bodo nang ngangi je no over mai no phajai ba I is impressed oye haidi yung worry hana ba nungai re dan ai so adumaina hoi no pa jam tin smile jam tin important oye interview dadi si thamjale feel to bodo adu so share to be I na han bala ko dai na feel to riza haidi noise training school la laiba mi man deba haidi am professional oina ka industry de lai ka phasna work to ba ma leba ko ma han ba ui na ham u bada yam phasna mo da welcome to redo kem to kai ba khot ba adum khang bani mi confident lai te je mi ge mai thong de ut pane ba khangabra iba nokshina ba phokta khang bane ba ado yam phasna mo da impress oi khi bhek changak pa ga yam phasna mo da welcome to wi ba ko to keep up the good work haige sigi adum maintain tawraga hayeng interview loira phau thabak tawra phau da nangi punsi da ko adum sises mai adum loina raga chatpi yo basi ki kano se sai se loimak ne loi ai na mahana ugi ba ai mahana ugi hoi loimak padi tawi mahana ugi ba aduga adu ai na su khale o fazana moi training khadi tawba male fazana ha adu mai tawba male na khale na adu mai na lifetime moi bayada ba fara so dai na marriage la ko matam ko yi we wa takibda adu kan da akoina choose to the career se
ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯝꯃꯒꯕꯨꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ 50 years ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ 50 years ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯗꯤ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯅꯪꯅ ꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯈꯟ ꯇꯥꯔꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯕꯦꯀꯞꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯣꯐ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯕꯨ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯏꯛ ꯍꯥꯎ ꯇꯨ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯐꯦꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯐ ꯇꯥꯏꯝ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯛꯑꯣꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯕꯦꯛꯑꯞ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯋꯣ. Good afternoon. My name is Raskumar Khangdokhre and career haitare kyamu lay khot interview lakpagi khotpagi ai possibilities ne koi nupina ai nek lakpadadi nupi gi interview se myama lakre ba ko ado hoi ti khara lan bahai ga lakto se Chumme. ai hoi confidence yam down chatpai da tawe ai lakto si kan thai ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯦ ꯅꯨꯄꯥ ꯂꯧꯕ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯍꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯕꯨꯗꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯂꯧꯋꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯃꯦꯟ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯈꯜ ꯍꯟꯊꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯏꯕꯗ ꯀꯜꯂꯣ ꯅꯠꯇ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤꯗꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯅꯁꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯪ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯣꯏꯕꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯅꯪ ꯃꯦꯟꯇꯂꯤ ꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯂꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤꯀꯣ ꯋꯥꯈꯜꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯏꯁꯥꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯏ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯋꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯁꯨ ꯋꯥꯏꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡꯐꯧꯗꯗ ꯑꯩ ꯆꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦ ꯁꯨꯁꯃꯤꯇꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅꯦꯕ ꯍꯩꯆꯇꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯁꯃꯤꯇꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯦꯌꯔ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯦꯌꯔ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯊꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ I remove my lanyard and change into my cabin shoes ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯩꯇꯦꯕ ꯁꯨꯁ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯅꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯜꯂꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯜꯂꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯤꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯂꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯤꯆꯔꯗꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯔꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯍꯩꯇꯦ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯩꯇꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯍꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯤꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯐꯖꯅ ꯍꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯅꯣꯛꯅꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯉꯥꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯉꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥ ꯃꯉꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯒ ꯁꯒꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯋꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯕꯦꯔꯤꯌꯔꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯅꯪ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯛꯀꯅꯦꯕ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯔꯛ ꯑꯣꯟ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯤꯁꯦ ꯇꯧꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯪꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯪꯉꯛꯄꯒ ꯈꯨꯝꯒꯗꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯦꯀꯦꯟ 3-4 ꯈꯜꯂꯣ ꯀꯩ ꯈꯨꯝꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯪ ꯑꯦꯌꯔꯋꯦꯁꯇ ꯀꯌꯥ ꯀ꯭ꯔꯨ ꯈꯜꯂꯤ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ Priyanka. Thank you. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯋꯤꯗ ꯀꯥꯎꯔꯦ Priyanka ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯪ ꯑꯦꯌꯔꯋꯦꯁꯇ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯪ ꯑꯦꯌꯔꯋꯦꯁ ꯄꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯪ ꯑꯦꯌꯔꯋꯦꯁꯅ aircraft just second on the just one question lahat. All right, your favorite color? Red. Second one to you, Bob. Your favorite food? Sauri thongba. Which airline do you want to work with? AirAsia X. AirAsia. Hangi zero question sir. If you can still remember, what are your funniest childhood memories? Aku hantar ya ada. Funniest childhood memories. Angan boleh ngai dah. Tapi funny boleh talk about. Second na home ni ko. Oh, I say like that never walk. Like that because they could give me a comment sir, make a me have a hana practice story with me I just want to move on. That's a targeting of the funniest Clap. Okay, see questions in Bollywood would be a personal life would be a Hollywood would be a question is who was your first ever crush? Susmita Sen. Oh. Susmita Sen come to me, Oprah. Okay. All right, next.
Susmita sen Susmita season. Susmita na tumma matamda like thanda tumra muthal tumra. Muthalle. Thanda hina de. Hide hide. Ayu mother hina nuai do. Leo the shading le right on the. Yeri shading le yura. Legi. Adu de mai tawa. Adum mi adum iban mo pun hina adum ta thara tumba yaw. Okay. Adu mamaru ina di muthal tumba singe. Acha ne ka thanda tumba yawe. Halaga. अच्छा कई गुंबा वखन देनी को हम कनाम तादी को भूत की मखोन से कमाई तो हम लोग माले भूत न थोड़ा को मखोन से भूत सिना के गुंबा से कमाई का can you touch your nose with your tongue okay this is number me out all right ठीक है निको oh my goodness lấy na nato ni mga mamiyaw bra shower ba mo tanda ilu mo tanda isi sa payaw ito karam isi na yang sa kalya adum apa pamamatam tuwi sa ito surah na ito lang apa matam yun na apa mahapon na ito sino ay ang sa kalya iulu din have to talk din no Indian minister kan kita din no Indian minister o tarang di Mandela just one thing somebody tahu ba kaya din lucky number 13 evil number day khangdokhre evil number day 13 evil number bra section ko lewo the hotel number 13 yawa आणि aircraft system number 13 hafta bane adune aha mane ne taba tabra aina sumga kan to bukanda lapumbi bakan 13 kan kan si tatar de memang dia na ni gi to di down ni pa maybe like mapuk kan per musi but 13 se maybe evil number is haini se hotel su room hafte half ka su mi tham de aircraft se laite aircraft se laite ni su late tham de hamde oh de jerve su laite amse laite Kasi kam na reason da. Iba mo ali. Evil ni higher right but unlucky na po ini but nangi makukan man sure ba yan lucky way so always think that in positive way. All right? Have you done this for that? Kigan ba di? Kigan ba niya? Kigan niya. Acha. May am to recap ama kung laki mo pa may na interview jab pada may na budi hai biro mane ko documents ready lai ro haziki introduction do boring introduction simple lo bano sim to mem hoja se lo ba mem si ya ra pa do adu mem hoja sindor ka ne ba adu man lai re grooming hazna grooming tara jat pi ko ay sam bari se hai sam do ke ba mana pan to ta ya hazna slick ko hello ba hai kanu ka pani khang de kari ba spray ka pani khang de hair gel pani khang de ma ko hello kai manang sam dos mana sai ka tar ba nang si forehead kanu je bisum je eyebrow si matak ta lai ga hello ko confident smile si ka bano cabin to business no kama mene ko masai cabin manunda good body posture positive body posture maintain to maru hoye se business room ko every Saturday ko Miss would you like to throw some light on that yes please Just dancing you walk Lúc tay có Lại xin hoài cái thứ Không được Ngắn. Còn bây giờ kita không có đi ra là có chơi chung tay để gọi là hai cái này đâu đâu sẽ ao ấy đâu sẽ ao đi bây giờ hai cái sẽ trong video một ra thì là số ngoài là cái ngoài sau đó ra thì có khả năng nào interview de horror se ba nang as minus last story ba sa tar la nang se ka chu sa se ka tim ba mi ma de ching tre ba
ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯀꯗꯧꯕꯅꯦ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯄꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅ ꯂꯥꯛꯑꯝꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤꯅꯦ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯃꯨꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯥꯎꯟ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩꯔꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯄꯤꯌꯣ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯛ ꯆꯥꯅꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯁꯇꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦꯕꯀꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯪꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯪꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯦꯕꯤꯟ ꯀ꯭ꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯑꯣꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯥꯕꯨ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯣꯜ ꯗ ꯕꯦꯁ Bye 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 mayam aigi experience share tarokeba hojagi angangsingdo mi kide ko yamna confident laiba haidi ahan ba unabane ka haibagi mi ki bado oide makhoi da hangning ba mayam do loi leirame to loi hange engonda aina jo tithadana khumbu khumame gyan taramga taramoi haibadi kangde ko iso samdi warabane sabagi ko hoi duni mayam student singdo khangde yam thajade koi lanchen mi jeng haba chatok yam nungai tra kem ta haide check book haide kadu chage jo haide ada chage jo haide kap su kap de yam phai haba chamina bada sakhina butti male Ayaw mo yun. chalo ada Mapapa, ayaw mo yun. Mapapa. oh Hi.